Ya, coba talo fatu le tatou hala leo nei o Samoa TV talasi Samoa velo talave i lunga le penga te whailangi ia peo nei tatou pokalame masani i lunga le tau fiafi malopei. Ia ole tasine pokalame ia ole la awina atu ia fiafi uma ia o sewa ainga i tonu o le tatou atunu o Samoa. Le sola lea ole matfasalau sa o tulava se li poti nei le tatou tatou ala papa fau leo fausia nei i le vaisingano e peo nei se sila mai ai. Mo moala bona festala ni aso yo mantua sulu mane la ni aso e tatu fa fu e inga mal fa tai le tua ono le foto ato ai le manto le la ia mai lava yaso e nga te le amata malava ya January ma December se yo ya February ia ale lava olo matua no mafati munga le tatu tunu ni aso ia le ofia vaya le sulu mane la yo si poti na le manto le tatu no mo si le fia o fera mena te mafuta mai ai e failo atu le tatu Samoa TV talasi Samoa retalave le matango fio le tau le yaso o te tonu isi talo le tau o wina atu awa o talo tau le batu nei o le batu sa o le nei Samoa le tatu Samoa TV talasi Samoa retalave tatu wa fiafi malopei le matango fio le yaso i tonu Samoa ia na wese sila mai ia ole tatu ala papa fau le lo nga solo nenga renga lo fausi ai i nei vaisingano ia pe ona sila tu ai masalo o tu titi la bona mai ale o tatu ala papa tasilo protect el malo fausi nei o vai tu ai sai te tele na ai ia pe o sai na tu no te mafuta mai ai la langi i no motor wave pe na foi i ma freeway o se menai o se ripoti ra mai tatu Samoa TV talasi mo tatu pokalame masalo tatu pokalame la wina tu i vai so uma maso uma o se ripoti o mea o tupu le tatu tunu e mastulanga fo i le tau le tatu tunu awa ne popole me le tatu tunu le aso nei matua sulu ma le la fa fo ele inga mal fa tai le to io au ne Mr. Ngano a pe le tatu pokalame ole se va ainga i le tatu tunu manuia tele lo waso to fase fo